Reka tubahe ikaze inshuti bavandimwe mukurikiye channel yacu Umubanji TV, tunabonera akanya ko kubasuhuza. Tunabaha mwiriwe abandi ni mwaramutse bitewe na buri mugabane w'isi uherereyemo. Turi ku cyumweru ku minsi 9 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Reka rero tukwibutse wowe utarakanda subscribe kuri channel yacu. Unyarukira handitse subscribe, ukande subscribe, sharing link yacu, mwajya muri comment mukatwandikira, mwalikinga, muzaba muteye inkunga Umubanji TV kandi no kugira ngo ibiganiro byacu ntituzatumara kubikoraho muze mubibona ako kanya. Reka rero tutararambura amakuru tubanze tubahe ingingo z'ingenzi zigize iyi update yacu y'uyu munsi. Turahera mu bice bitandukanye. M23 ikomeje kwinjira mu ntara zitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turajya muri Sud Kivu tubabwire uko byifashe, nko muri territoire ya Mwenga, tujye muri territoire ya Fizi, turajya no muri Bukavu akomeje kubera ibikorwa bya kibandi bikomeje gukorwa na Wazalendo, aho bakomeje gukora ibitero bya gicengezi. Naho muri Uvira nuko Wazalendo bakomeje guhungabanya umutekano barasa amasasu menshi. Muri Uvira turaza kugaruka ku nkuru ku buryo burambuye. Naho muri territoire ya Masisi nuko imirwano ikomeje kuhabera imirwano ikomeye. Naho muri Masisi nyine nuko M23 imaze kwigarurira agace bita Rwashi. Ibindi bice birambuye bigize aya makuru turaja ku kinyamakuru mpuzamahanga bita African Cooperacy. Turaza kubabwira ico catangaje, naho ingabo za AFC M23 zikomeje kubona bafatanya bikorwa. Reka rero tugaruke makuru yacu mu buryo burambuye tubabwira idonido rigize aya makuru wa mugane w'abarundi. Amakuru yacu rero reka tuyahere, turahera muri Sud Kivu. Reka tuyahere muri Sud Kivu. Nyuma yaho imirwano imaze iminsi ibera muri Plene, imirwano yafashe n'utundi duce harimo territoire ya Mwenga. Murabizi ko muri Mwenga bamaze iminsi bahagwanira. Ni nako rugamba rukomeje no gusatira ibindi bice bigiye bitandukanya. Nyuma yaho hamaze iminsi barinjiye muri Mwenga. Ubu rero muri territoire ya Fizi bakomeje kwikanga M23. Aho bakomeje kwikanga ni hariya muri territoire ya Fizi nkuko twari tubibabwiye mu mujyi wa Baraka. Bari kuyikanga ko yaba iri kudeborda ngo ifate umujyi wa Baraka reya muri territoire ya Fizi. Mwage hari amakuru menshi twagiye twumva, abaturiye hariya muri bya bice bavuga ko basa n'abababonye, ariko nubundi nubwo bimeze uku si hariya muri Baraka no muri province ya Tanganyika cyangwa se mu ntara ya Tanganyika, umujyi wa Kalemi, bakomeje naho kugenda bikanga imirindi yabo. Reka rero tujye muri Bukavu. Muri Bukavu ijoro ry'ejo bundi haraye havuga amasasu menshi mu bice bitandukanye hariya mu mujyi wa Bukavu. Aya masasu rero murabizi ko umujyi wa Bukavu nubwo wigaruriwe n'abarwanyi ba AFC M23, hariya muri biriya bice hari Wazalendo ndetse na FARDC bishe bishana imbunda, niyo bakomeje gusohoka hanze bakaja kwiba abaturage. Ikibabaje rero ntibagaba ibitero ku mapozisiyo ya M23, ahubwo bakaja kunyanyagiza ibitero mu baturage cyangwa se kurasa abaturage bagamije kwiba. Ibi rero M23 nuko yatabaye igira bamwe ifata abandi babasha kuraswa. Ibi kandi byabaye muri joro ryake mujyi wa Nyawera hariya muri Bukavu, aho baraye barashe abasirikare ba Wazalendo na bamwe muri FARDC bishe hariya muri biriya bice. Ibi rero byatumye M23 shiraho ingamba zikaze zo kuba yakora ama operation hariya muri biriya bice bitandukanye. Reka tujye mu mujyi wa Uvira. Mujyi wa Uvira naho iri joro ryake nuko havuze amasasu menshi. Murabizi ko umujyi wa Uvira uyobowe na Wazalendo, aribo bafite igice kinini nubwo harimo FARDC. Ni muri urwo rwego rero barashe amasasu menshi ku ngabo nako barashe amasasu menshi umujyi wa Uvira
iri joro ryose ni ukuvuga ko amasasu yarayavuga hariya muri ya mujyi. Aba ni abazalendo bageragezaga kuba basahura amazu y'abaturage. Zimwe mu ngabo nkeya za FARDC zigifite nk'umutima utari uwa kinyamaswa zagerageje kurwana kuri aba baturage, bararasana ijoro ryose, ijoro ririnda rica. Ibi rero bikaba byateye abaturage batuye hariya cyane cyane abanyamurenge bakaba batorohewe hariya muri Uvira. Reka tujye muri teritwari ya Masisi. Muri Masisi imirwano ikomeje kubera mu bice bitandukanye. Nyuma yaho imirwano ibereye mu duce dutandukanye twa Masisi, nuko uduce ikori kuberamo cyane ni muri Nyabyondo na Rwashi ndetse na Rwankuba. Amakuru atugeraho aka kanya muri iyi mirwano nuko M23 imaze gufata centre ya Rwashi iyo muri Masisi. Imirwano rero ikaba ikomeje isatira agace kaza Nyabyondo, muri centre ya Nyabyondo niho bari kugana. Aha rero iyo ugeze aha ngaha uba uri gusatira muri teritwari ya Warikari. Uri gusatira rero teritwari ya Warikari muri Nyabyondo. Naho Warikari naho mu minsi idatinze nuko bari buyigarurire. Iyi Warikari rero ari gusatira ikaba ari agace gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro hariya muri teritwari ya Warikari yo muri Nord Kivu. Reka rero tujye ku kinyamakuru bita ngo ni ikinyamakuru mpuzamahanga. Ikinyamakuru mpuzamahanga cyitwa ngo ni African Cooperacy. Iki ni ikinyamakuru rero cyaraye gikoze ubushakashatsi se cyangwa cyamaze gutohoza inkuru kivuga ko M23 nkuru zivuga kuko ngo yaba yibitseho ibirombe vya Rubaya ariyo ibisahura, baje guhakana bavuga ko ari ibinyoma. Umunyamakuru yatangaje ko ibi bavuga rwose hari ibirombe izi ngabo nta M23 ihafite ingabo. Nubwo bahafashe rero bahagenzura, ariko kuri ibirombe nta musirikare wa M23 uhari. Rero ibi babitirira ngo barabyigaruriye cyangwa se bari muri gahunda yo gucukura amabuye y'agaciro. Ibi bikaba ari ibinyoma bidafite aho bihuriye n'ukuri. Nk'uko tubikesha umwanditsi cyangwa se utangaje inkuru bita Teddy Mazina. M23 rero nk'uko twabibabwiye imaze kubona abandi bafatanyabikorwa. Ishaka rya FSL Mai Kifuafua nuko rimaze gutangaza ko ryifatanije na AFC M23. Ibi rero nyuma yo gutangaza iyi nkuru bakoze mitingi bazereka itangazamakuru nk'uko tubikesha umuvugizi w'uyu mutwe. Bagize ati FRDC ituye mu duce tuyoboye tuyihaye amasaha agera kuri 24 ibe yavuye muri utu duce tuyoboye. Ibi rero byakaba byatangajwe n'umuvugizi wabo Colonel Augustin Darius. Yavuze ati turashaka kwifatanya n'ingabo za AFC M23 mu kugarura ubusugire bw'igihugu cyacu ndetse no kuzana ubumwe ku banyekongo bose. Turashaka kugwanya amacakubiri n'ivanguramoko ryamunzwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ibi rero ikindi tugiye gukora nuko tugiye guhuza imbaraga tukirukana FARDC zose ziri aha ngaha. Ati turashaka kugwanya ruswa yamunzwe iki gihugu. Ibi bikaba byatangajwe n'umuvugizi wa FSL ariyo Mai Kifuafua Colonel Augustin Darius. Reka rero update yacu